Мы с другом участвуем в каждом данном мероприятии. Ни одно мероприятие мы не пропускаем. Все мероприятия проходят на высшем уровне, все хорошо. Мы очень довольны. Занимаемся спортом уже 60 лет, можно сказать. Я хочу. Вот. Мастера спорта мы с другом. И вот до сих пор мы не бросаем этот вид спорта. Мы очень благодарны данным организаторам, как в нашем городе, так и в городе Аксай. Бүгін осы велобребекке келген адамдарға, осы организаторларға рахмет айтқым келеді. Өте қызықты өтті. Бәрі жақсы. Өткен дистанциямыз өте үлкен болды. Осындай шаруалар көп өтсін деп айтқым келеді. Осы жастар осындай шаруаларға көп қатыссын деп айтқым келеді. Спортпен айналысыңыз. Велошеруге қатысып, ана жақтан басталып, осы Атайынға дейін болды. Велошеруде осы лотерея болды, лотереядан осыны ұтып алдым. Өте қуаныштымын.